light shashnon Ba't ka Christmas kala nang dyan Kipla kilong kiba tuli Hinray nga trang eban late shashnon Uparalok ba ito nga uyaya tuya nga Wan shashnong kloy Watlada ka pladyo nga katuli Kajing doring ka Uparo balalo Jong nga kabyang nga Paralok ngan sa wan shashnong Shentang kawayas isa Tosaha kajing skaning ba Wat penstead ya kapisa jong pi Tang baapya nga Hadu kata kapot Tosaha kajing koy jing kya La 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 Ngan wan bat ka plaka batili Kung tawat mi linti ay na nga Kaplating ka jong nga kayambat Kamang ting ka jong nga kalaban siway Ya ubiskit nga wan bat kikit filtili Paralok ngan sa wan shashnong Shentang kawayas ngisa Tosaha kajing skanan bat Wat penstead ya kapisa jong pi Tang baapya nga Hadu kata kapor Tosaha kajing kojing kyay Watla ka pladyo nga katili Hendray ki paralok jong nga kidang yaiteng Bangawan raya kajing jong kidakara Hendray baro ni tibbahan ta Talong kaja kapit niya hakohima Bad ni tip baro bahakohima Inrano ya kajing di Para